Kardom Karbi Anglong News Channel ke lang arado ana phanta nilihin pen adap kimi a kardom nang pachir iglo kardom Pini Karbi Anglong News Channel abirta than ponji bang nilimen sami merjilin hansepi non berta angton pen arjuponik tha Langlokso ahawar dokrong hang arong amikar hun sonrong hang pen kabantirang pi asopo Sivoram rong hang bihek pen no ningkan krihini arta anta thedung akeso pen si kedonang Sami langso police station ke parlo langlokso dokrong hang arong amikar hunson rong hang pen kabanterang pi aso sivoram rong hang arta ningkan krihini an pleng etlo sita labangso a oso amina cho thekte akengta dam thekte lapen alamanta ave lapen apotsi apia poatum kalanaji kaoraji kisung thektik angbongsi chetong nanglo Badu amunit apia poatum sita asomaraphan kaching hondo aso aphan kosonsi kapathe kapidingji lapen hikha kosonpensi kipijima jopadap joparni laloksi kamatha kapangting kapathe ang a theke hunson ronghang asopoke amina pen ancho thekte akeng anta dam thekte lapen alamanta avi thudatla tangte apia poatum ko an akisung ang bongsi doji langma kamatha kisung pen loksi kai dam nang puma pusi matha nang koklo lasi sivoram ronghang apia poatum Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram ronghang lapen team Karbi Anglong kachari pon atum ningkeme pen labangso a oso aphan se kachelang chiaphan dihinamo niravek thapusi kachuningri pedopo News report Karbi Anglong News Channel. Langli ke arta kuan bagdol. Arta nikan krehini lo. Amen yosan idi. Amen ke sibram ram ha. Kunai ria la takha. Dorong ha langlok so dorong ha ro. Lang lo sodok rong harong di. Nikan kuan ha. Nikan krehini lo. Nang limen saning nidi. Kaban terang pi. Ke halap pulang ni ke. Nilike hunson rong ha. Salang handi. Tin nona bang ke langli thana bang ke manek sonjala. Kalbi Anglong akethe ke ding di. Ketika di Konsir pen kethe ke ding itu. Ketika kecorap jahang. Kecorap jahang yi. Nengri. Sini iji. Kecolang thake delu kon ke su kajir ring piglu. Kecolang celang thake delu. Ini tenta. Nang litu mapan kirap na choha nang rap itha nang lang pitha nili supo phanta ko yaluti. Lang thegi gede lo langian ta lang lo. Nunura sarkar phanta chenengri iji pulo chenengri thekhi kito ka ve kilang ve ne ka ve no ve joy ne ma. Police atumta vote ki jokche phuta kapachithang Road march by Karbi Anglong Police with CAPF, SAP, Athepi and Ponsi, Assam Police atumpen Chipaterpi Ponsi, Dolamara Ahitialong, Armuchejeng Ponsi, Perere Pinpen, Misen, Ing Samchin Pen, Anutin Abang Putinta, vote Kapijok Dun Edjiapan, Armu Kachejeng, Pen Kapachetang Padupo. Bangso Ajay Megahu Dolamara Thana in charge OC Manjit Pigupensi Sai Deng Ponlo Lapen Bangso Ajay Megalong Ongdung CAPF SAP Atumta Chetorunsi Kapachetang Ajay Meg Misen Pen Pachunpon Duabar Gripen Adverson Crew Report Karbi Anglong News Channel নমস্কাৰ আমি সদৌ আমাৰ কাৰ্বি আংলং জিলা পুলিচ প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা আমি দলামৰা থানা আৰু আমাৰ থানাৰ আণ্ডাৰত অহা ইলেকশ্যনৰ কাৰণে যিসকল প্ৰাৰ্থী আমাৰ আছে ফৌজ আছে তেওঁলোক হ'ল মিজোৰামৰ পৰা আহিছে আমাৰ ইয়াত ধুনীয়াকৈ সুচাৰুৰূপে ইলেকশ্যন নিৰ্বাচনটো অনুষ্ঠিত কৰিবৰ কাৰণে সেয়ে আমি আজি পদযাত্ৰা উলিয়াইছো আমি ৰাইজক সজাগতা কৰিবৰ কাৰণে যাতে তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ সংবিধান প্ৰদত্ত যি অধিকাৰ ভোট দিয়াৰ অধিকাৰ তেওঁলোকে নিজে নিজে ওলাই আহি স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে ওলাই আহি ভোট দি নিজৰ অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰে আজি আপোনালোকৰ চেনেলৰ মাধ্যমেৰে মই সকলো দলামৰাবাসী ৰাইজক আহ্বান জনাইছো তেওঁলোকে যেন কোনো সংকোচ নকৰাকৈ ভয় নকৰাকৈ নিজৰ নিজৰ ভোট দিবৰ কাৰণে ওলাই আহে অহা 9 তাৰিখে আমাৰ ইলেকশ্যন অসম
বিধানসভাৰ নিৰ্বাচন আছে সেই নিৰ্বাচনৰ দিনাখন সকলোৱে যাতে ওলাই আহে আপোনালোকৰ চেনেলৰ মাধ্যমেদি মই দলামৰাবাসী ৰাইজক আহ্বান জনাইছো ধন্যবাদ Pinya berta ke lapuan si kang ton pon iglo do me thak mi